Selam aleyküm, efirde netice programması. Bugün oktyabrın 22'si studiyada sizler için men Elmaz Aslan çalışam. Silade Gilde antikvariat adliyeji Lenura Yengulatova aytkanına göre işgalci hüvetçiler Sudak Regional Meclisi'nin yol başçısı Elver Ametov kesici silah saklagаны hakkında bildirmesi gerçek değil. Elver Ametov'un evinde tentuf geçirilgeni vakit tutup alıngan bıçaklar 19. asırda yapılgan. Onun için olar antikvariat olarak tanıla. Adliyecinin sözlerine göre Elver Ametov'un Regional Meclis yol başçısı olganı için takip edilir. Исключительно из-за его активной позиции, из-за того, что он является членом регионального меджлиса, осуществляется давление со стороны правоохранительных органов, а также из-за инцидентов, которые были в недалеком прошлом, были произведены, на наш взгляд, данные оперативно-розыскные мероприятия и изъяты предметы антиквариата, и в том числе ему сейчас заменяют хранение холодного оружия. Sonunda işgalciler Sudak Regional Meclisi'nin yol başçısı Elver Ametov'un evi ve habehanesinde tintuf geçirgen edi. O vakit onlarca AMON hadimleri basıp geldi. Şahsi muzeyinden ise kadimi silah tutup alıngan ediler. Kiriç köpründe birkaç saat devamında tutulgan Kırım Tatarlarını azat ettiler. Ansar Osmanov, Ali Kerimov ve Ahmet Süleymanov gecesi Rostov'dan kaytaydı. Anda Rusya'nın Cenubi mahkemesinde terörizmden kabatlangan 6 Kırım Tatarının davası bakıla. Tanatmazdan onlarının arabasını patrul toxtatıp vesikalarını alıp ketken. Faaller aytkanına göre böylelikle işgalciler mahkemelerge katnagan Kırım Tatarlarını korkuzajak ola. На наши вопросы они внятно ничего не ответили, почему задержали. На нашу просьбу сказать, что на нас заводится дело, то есть протокол они будут составлять задержание, будут задерживать, они сказали нет. Когда мы сказали, верните нам наш документ, они тоже не вернули, сославшись, что там есть какое-то начальство, которое якобы попросило их нас задержать. Так они нас поддержали 7 часов, то есть с 3 часов утра до 10 часов дня. После чего они нас позвали, вежливо отдали документы, сказали, что они вообще нас задерживать не должны были. Arsen Jiparov'dan gayrı Yalta ve Aluşta'da tutulup terörizmde kabatlangan siyasi mabuslar sonki sözünü aytdı. Onların davasını Rostov'daki Rusya'nın Cenubi mahkemesi baha. Ekinci kunanda Emirusin Kuku Muslim Aliyev, Enver Bekirov, Vadim Siruk, Arsen Jiparov ve Rifat Alimov'a nisbetten uydurulgan cinayi dava boyunca münakaşalar ötkerildi. Mabuslar mahkemege ketilgen vakit onlarını mahkeme ogunda toplaşkan Kırım Tatarlar destekledi. Advokatlar bildirgene göre mabuslarının biri kabatlaf uydurma olganını isbatlamağa tırıştı. Rus prokurorları onların eşitimi yok mu oktyabrın 28'inde belli olacak. O vakit prokurorlar replikalarını çıkış yapmalı. Bundan sonra ise mahkeme hukuma seslendirilmeli. Все фигуранты дела, все адвокаты выступили с прениями. Прокурор попросил время для подготовки реплик, на что суд согласился и дал время для подготовки до понедельника, до 28 октября 2019 года. Арсен Джипаров от прения отказался, он не изъявил желания выступать в прениях и сказал, что все свое отношение к данному уголовному делу он выскажет в последнем слове. Я думаю, что было сказано до него много чего, там нечего добавить просто. Надеемся, что в очередной раз все-таки мы уже придем к какому-то финальному завершению, потому что подсудимые, конечно, недовольны тем, что идут такие затяжки. То есть мы уже фактически готовы выслушать приговор и примерно понимаем, каков он будет. Но, тем не менее, у нас на протяжении уже, наверное, месяца каждый раз какие-то непонятно с чем связанные отложения судебного разбирательства. Kırım prokuraturası İlmi Umerov'ni mahkum etken Ahmezjit İşgalci rayon mahkemesinin kadısı Evgeniy Kuleshov'a şeklenuf seslendirdi. O 2017 senesi yazda meclis reisinin muavini uydurulgan kabatlar boyunca yaşaf tarzı koloniyası hukumunu çıkargan edi. Hayın çıkan mahkemecini Ukrayna kanunlarını ve cenk adaletlerini bozganında kabatlaylar. Prokuraturada aytkanlarına göre mahkemeci İlmi Umerov'nin adalet
адалетлі махкемеге аққыны бозған. Украина махкемеджесі Кулешов 2014 сенесі ишгалжилерге қызмет етіп башлады. Дабыр Украинли Кремльнің саяси мабуслер жедвелінде. Сөзді дәрінің юхары махкемесі журналист ве блогер Станислав Асеевны 15 жылға махкум етті. О Станислав Васин тахмадынен белі еді. Ишгалжилерінің тақиқат органларында айтқанына көре, Асеев санки дәрсін ДНР милициясы аққында малюмат топлап, СБУ хадимлеріне берекен. Женкаверлер журналистны Донецкті 2017 сенесі язда тұтты. Бір елдан есе террористлер өзіне ифтира атмаға мечбур етіп, видеоны Россия 24 телеканалында көстерген еділер. Асеевны сутыны Украинская правда нешірінде чыққан еді. Нешір елбасшысы Севгель Мусаева қайт еткеніне көре, Россия Асеевны махкум етіп, оны кележек денішілерде қолана білелер. Подібні сроки свого часу отримували не в ДНР, але у кримських судах. Такі люди, як Олег Сенцов, наприклад, по статті тероризм. Росія і її сателіти створюють нові списки людей, політичних полонених. У нас був обмін полоненими на початку вересня, і дуже багато людей, за яких Україна змагалася декілька років, вдалося звільнити, а зараз у нас є така необхідність звільняти цих людей, які знову в кримських тюрмах. Токиода яны императорны тайынледілер Нарухита ресми шекелде тақтқа чыққаныны білдірді. Мерасимде тахменин 200 мемлекеттен мұсафірлеріні давет еттілер. Анда Украина президенті Владимир Зеленский де болуна. О анда бір sıra көрішівлерді кечіріп етштірді нетижелері Левхамызда. Кадими әдетлерге көре Нарухита императоры тақтқа тұрған ақында күнеш иләхесіне хабер етті. Сонра о әдетлерге көре юқары иләхи бадетіне көре. Оның огынде қалычны алып кечтілер. Санки дерсін оны күнеш иләхесі бірінші императорға бағышланған. Бұнымен берабер император тимсалеріні де алып чықтылар. Бөлелікнені Нарухита тақтқа тұрды. Я клянусь, що діятиму відповідно Конституції і буду відповідальним за свої дії як символ держави та єдності японського народу. Завжди молитися за щастя свого народу та мир у всьому світі. Я завжди стою з людьми. Сабық император Акихито Барде сағлық себебінден тақтыны терк етті. Императлық тақтыны о оғлына берді. Бөлелікнен 59 yaşında olған Нарухита Японияның 126-й императоры oldu. Мемлекетте рев, яни Японияда айнклик девірі башлана. Олардың әдетлеріне көре, әрбір яны император келгенінен яны девір башлана. Від імені народу вітаємо імператора як символа держави та японського народу на благо мирного та блискучого майбутнього Японії, до якої б тягнулися людські серця. Итибарлы мұсафилер арасында Украина президентіні Владимир Зеленский де бар еді. Японияда Украина президентіні Бразилиялы зенатташы Жаир Болсонару или көрішіп, екі мемлекет арасында тижарет меселелерінің музакере етті. Казахстанның бірінші президенті Нурсултан Назарбаев или көрішіп, Донбастаки женг ве Қырым ишғали ақында лаф еткен. Назарбаев оның мемлекеті әр вақыт Украина топрақ бүтінігіне қол тұтажағына білдірді. С войной действительно сложная ситуация. Мы, как Украина, вы знаете, мы всегда поддерживали Республику Казахстан. И вам благодарны, и поддерживали вашу территориальную целостность и суверенитет, и официально, и открыто. Но вот, конечно, со своей стороны очень хотели бы, чтобы и Республика Казахстан, и вы, как первый президент республики, тоже поддерживали Украину. Владимир Зеленский'nin Японияда iş ziyareti da 2 gün devam edecek. O andaki deputatlar, iş adamları ve Donbas'ta cenk toxtatılığı formulasının muhalifi Frank-Walter Steinmeier ile görüşmeli. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR.
Normand formatında көрішіп өткерілмесіне азырлықлар тоқтатылды. Бұны Русия президентінің матбуат катибі Дмитрий Песков білдірді. Санки бір тарафны талаплары дайма деніші. Насыл мемлекет олғаныны Песков қайт етмеді. Песковның бейанаты Путин ве Макронның телефон лақырдысындан сон пейда олды. Кремльнің бейанатына көре президентлер кележек Normand форматыны музакире етті. Бұндан да ғайры Русия президенті Алмания канцлерінен лаф еткен еді. Украина түшішлер назиры Вадим Пристайка білдіргене көре Украина шарқында атеш тоқтатылса, Украина, Русия, Фридкистан ве Алмания лидерлері саммитні Парижде ноябрьнің ортасында кечіре біле. Шымділік Украина президенті офисінде ве түшішлер назирлігінде Русия тарқатқан бейанатны изатламайлар. Ама сиясетшінаслар айтқанна көре, бұл есе Русия или узлашуф етмеге олмағаныны избатыдыр. Кожен компроміс, кожен крок назустріч державі-агресору буде навпаки викликати все нові і нові вимоги у Російської Федерації до України. І, власне, оця ситуація із фактичною відмовою або відтермінуванням нормандського формату іще раз свідчить про те, що Росія не зацікавлена у встановленні миру на Донбасі. Ичбір жан ағрысы йоқ, иқтисадият инкишафы тиджарет ве кой ходжалығы назиры Тимофей Милованов иш адамы Игорь Коломойскийны она низбеттін айтхан сөзлеріне сесленді. О атты дебилки бес сөгінч теніштірувінен шақалашып разы олды. Назирның сөзлеріне көре жемиетте музакире өткерілгені пек мұйым. Ама шахси ахаретлевде кечмеге олмайдеді, чүнки әрбір инсанның ось позициясы ола біле. Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Но кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну, дивіться, я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. Екі күні вел 95-ші кварталының актері Евгений Кошевой Веберевке адына милли хорының умуми чықышы даваға себепчі олды. Олар сабық милли банк елбашчысы Валерий Гонтаряеваның еві яңғына қында ер ижра еттілер. Türkiye ve Suriye anlaşkan ateş kes rejiminin müddeti bugün yekünlene. 5 gün devamında Kurd arbi güçleri Türkiye arbileri kirgen teritoriyanı terk etmek gerek edi. İki taraf da anlaşma bozulganının hakkında bildire. Türkiye'de kayıt etkenlerine göre operatsiya devamında Suriye şimalinde 111 mesken yerini öz nezaretine alganlar. Türkiye alıp bargan arbi operatsiyаны şimdi Sochi'de Türkiye prezidenti Rusiyeli Zinadashvili muzakere etdi. Amerika Birleşken Devletleri Suriye Jenubinde arbi operatsiya keçirgen Türkiye askerlerine karşı kuch kullanmağa hazır. Bunu Amerika Devlet Katibi Michael Pompeo aytdı. Ama bu vaziyet barışık şeklinde çözülecegine umut etti. Ви кажете про економічний вплив, який ми застосували, так само, як і наші дипломатичні повноваження. Це наші переваги. Ми віддаємо перевагу миру перед війною. А у разі, якщо будуть потрібні військові дії, всі мають знати, що президент Трамп повністю готовий до цього. Türkiye'nin ucumundan son Amerika prezidentinin muavini Mike Pence, Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile konuşup Türkiye Kurd harbiy kuchleri bu regionni terk etmesi için 5 günlük teneffüs e'lon etilmesi hakkında kelishdi. ABD Kurd kuchleri chetleştirilüvi hakkında ishondiruvini becermesi Ankara harbiy operatsiyani devam ettirecek. Bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Bu gece saat 22 itibariyle süre bitiyor. İlgili birimlerimiz sahada süreci çok yakından takip ediyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.
Сочиде Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган Русия президенті Владимир Путин ile ko'rishdi. Muzokara etilgan esas mesele Suriyadagi jang. Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем это. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, он сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день. Türkiye sınırı yanında olgan Kurt harbiy kuvvetlerine karşı operatsiyani Türkiye harbiylari oktyabrning 9'ında başlattı. Ankara, Suriye territoriyasında şimdi Kurtlar olgan topraklarda Suriyeli kaçaklar için teleköstlik zonasını teşkil etmek niyetinde. Veronika Ivashchenko, Zaman, ATR. Хорхум ағыр ве шубелерні енмек үшін Украина шарқында женклешкен арбелер өз икәйлеріні тариф әті. Киевде голысы весихалы Тимашаның ил костерівінден алды тағдым тәдбірі өткерілді. Санада профессионал олмаған актерлар, ато иштиракчилері, Дұқыз Харамандан баста көргеніні тариф әті тәфсилатлыжа левхамызда. Наші вороги чекають, що ми стомимось. І чим жорстокіша боротьба, тим втомленіші бійці. Бійці, які втомилися занадто, програють. А твої руки в крові? Seyircileri ogüne çıkmastan bu sonki repetitsiya. Sanada 9 Ukrayna arbiyi. Olar düşman hücumine uğrap esir alında dostlarını gayip etti. Sanaga çıkıp erbiri öz tarihini hikaye edecek. Ми частина суспільства, яка захищає цю країну, і яка також є частина цієї країни безпосередньо, коли повернувся додому чи коли поїхав туди на війну. Як ми захищали, так потрібно і нас захищати. Але навколо люди забувають про це. І потрібно щоразу нагадувати. Вистава, власне, про революцію людини навколо війни. Це вистава про кожного з нас і про те, що війна поруч, не в сенсі те, що у нас 700 кілометрів від Києва, а в сенсі про те, що ми, ветерани, біля вас. Ви навіть не можете не здогадуватися, що ваш там якийсь там добрий приятель айтішник, він там був, я не знаю, в Іловайській, скажімо, да, чи там був в Пісках, чи там пройшов Дебальцево. І це та сама війна, яка просто поруч з вами, поруч з нами всіма. І це, напевне, той мотив, який спонукав учасників говорити. Bu sanalaştırmanı 10 kunde teşkil ettiler. Veteranlarının hikayelerini kastingde seçtiler. Spektaklde çıkış yapkanlar profesyonel olmagan aktörler. Diyaloglarında olar şarkta olup geçken jengteki vakıyalarını tarif etti. Көз өгüne getirip, ikinci sefer bu vakıyalarını yaşaylar. Если вот зритель хорошо слушает, мы готовы выложиться на полную и рассказать ту историю, которую мы прожили в районах 2014 года, да, и, непосредственно в боевых действиях. Вот это то, что у нас больше всего в душе болит. Очень часто со сцены уходим со слезами на глазах. Их, конечно, никто не видит, мы их скрываем, но это так. Чтобы вы понимали, что это постановка и все, что мы говорим, это вот, как вы говорите, импровизация. Люди, они ведь как звери. Они привыкают, что нужно брать, чтобы жить. Брать свое, брать силой. Либо они порежут скот и наедятся, либо они сдохнут сами, или ихняя стая разорвет их самих на куски, чтобы нажираться. Başından geçirilgenini sanadan aytmak kolay iş değil, ama bundan başka yerde olmagan destekni ko'reler. З більшою частиною родини ми майже припинили спілкування. Ми не сварились, але у нас просто різні погляди, ми розійшлися як чужі люди. І це дуже складно пояснити, що деякі люди на війні мені ближче і дорожче за мою тітку, за моїх троюрідних братів. Премьерадан evvel көстеру тек давет etilgenleri üçün. Salonda yüzlerce boş yer bar. Anda Donbass'ta elak olganlarının adları ve takma adlarının şearlar yerleştirilgen. Timoshani Ivano-Frankivsk, Dnepr ve Lvov'da көстерdiler. Kiev'den son ise Kharkiv ve Zaporojye'de takdim edecekler. Toplangan paralarının bir kısmını teşkilatçılar hayriye işlerge verecek. Виктория Козуб, Максим Кондратенко, Zaman, АТР.
10 миллион евролық вилла Русияда да келді, Италияда. Халық депутаты Алексей Гончаренко Путиннің севімлі албаржысы Владимир Соловьев тешвихаттан бош вақытта ратланған еріні көстерді. Комаголі ялысында Рус тешвихатчысының язлық евіні тапып, өз YouTube каналында видео ерлештірді. Видеода азбарында бассейн олған бұйық ев, дүлбер бақча ве чечеклер көріне. Украина ве Авропаны тенхет еткен Соловьев Авропаға барып ратлана. Украина халық депутатының фікіріне көре, бұл адалетсіз. Вот сделал такие листовки. Хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают, семьи с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Поэтому я хотел бы, чтобы они об этом узнали. И я сейчас тут их такие листовки размещу. Нужно его включать в санкционный список и прекращать его тут вояжи. Ну вот теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают за то, что он убийца и пропагандист, и виноват в смерти тысяч людей. Будахадан нетиже программасы сонуна етті эпінізге. Хайрлы ақшамлар тілейміз, АТР-ден есе айрылманыз көрішкенше.